ono ngata kuwata mukaga mukuru Andesewa uli otya yandesewa ani aluleta oyina ki yanga ekitegeera bulungi yambuzabuza ekoleti kamukubire kusigala ku layini nti omukwano gwannumye katanze nfe ate teguweze na mwezi gumu abantu b'embiko mbaagala nnyo muli mutya nakibizimbiko zamu wanje oli otya wanje gye bali ku zamu bijja bitya ali kwogera naawe omwidi mbe buti oyina omusaada iwe zamu ani onali kunkoba mwana iwe ninze Lubowa Kyemba owana abasa omusaada omuganda omubwati owasande guide omubwati mwana ye waliwo omusaada ampaira kanambako yakuba zamoyo mwenda ngali kulengedera ku simu yange mwana ye yankuba nenda zaamu ampereze ya Kyemba ayogera amaina gange ngali kumpereza akembo zakembo ndakakuba ojakakuba oidinze nakuzampaka bonkoba nyo yantaire ku radio andi sande guide ojidi ni wankobe choba nkobye oyina omusaada obozira musaada kinawolovu otambulanga kinawolovu gunawolovu kali gunawolovu gwo gwe gumpadde namba yo guliku nawolovu ali kuyisimu okwo ali kuwulira banange omalaga gya mwigulu nabigere mwana yiye okulobone mwana iwe kino kiba kyene kyene buti ali kuyisimu okwo ankobye mukobe ayogera amaina gange ampereze ka Kyemba nakuba wazira tabu Lubowa Kyemba mwene lina NBS radio ninze omusaada ali kutyenda kukyawe ng'ate omwidi nani oyo ampaira akanamba koyo kayaja kunkyawira siyo ati mweneze ya Kyemba oyogera amaina ge muwereza Kyemba aye bwoli mukuwereza nenda okobe ninze gundi nkawereze ku mukwano gwange oyo gwenenda gwebeta nani wayogera amaina ge kwali ku layini ali kuwulira mukuwe kumuwaye mugomazi soka Kyemba nti gunawolovu guli awo gunawolovu gulinze gunawolovu gulinze atono wanawolovu tajieko Sorry, the number you have dialed is busy. Kati yakuba simu eriko ene abayashi ndio gunawolovu ontambuliranga gunawolovu gunawolovu tevula bambera musanyufu. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Okategedde ako sebo sigala kula yini walabya abakazi n'abasajja kati tajja jikwata eyiseemu yiyo eyago awulira ogiwulira
Bannange Arsenal yawangudde jjo twakubye goal 5. Owai wanje omusaadde wenda azirike besimu eri kuzimira esimu eri kuzimira aha buti nani oyo yampaira akanamba ko oyo mwerezeeyo akemu ya nayi anti nati yayenze yayidia yayenze oyogera amayina ge nandi anti akwidi ayogera amayina ge mwene era yanayidi bulungi asookesa ku nukutaki tewasoma buti amayina g'omusaadde oyo nani ali yakobye sooka oyogere amayina ge ye ali ku mwida kuwaya buti oli kwebuzaabuza iwe olabika olina abasaadda bangi iwe aha buti omusaadda ali kunkoba wano akobye yogera amayina ge ng'akuumye ayenda omuweereze yakembo n'amayina ge ogogere anti yeye kyakwidi naawe kati ye nani kubanga nze akobye niwe ezaamu buti ye nani mune joja wawanvu ino waleeyi nenda okuba amayina g'omusaada iwe oli kwebuzaabuza aha buti omusaada oyo nani amayina ge nze mwene ekizinga era yesinga munda nani oyo goyenda nani ayidi oyo omusaadda mwena kuwaire nangaye anti yayenda iwe oyogera amayina ge omusaadda kyayenda muwe ekirabo nze ndikukobera omusaadde aliku tonkobere mayina ge odemi kinawulovu sebu yogera ino omukazi ademye akobye ntakwenda tayenda talina ayizira musaadda kamuwayirize yogera ku naye ate wazira buzibu sooka oyogere ku naye yogera ku ino nze mukobye nti gwenenda ye yasonisitozitolire waki ontaire kumpi obanange aye musaada iwe oli kwogera oli kudoodoma oba atyo bwayogera nze nensamuye wange tuli bangi tutyaye sabo wange mpulira kemboji wenda kuba omusomesa owange zaamu omusaadde oyo nani amayina ge gwoli kwogera naye namweta binza Jackson buti waki tewankobye mayina ge ayo lyasaze byakunta kuntewe sebo bali kubuuza gwakyo mpere kuntewe tegera kituufu nanze tegera era ndi nga kiti
oti ninaaba ekikola ng'obirungi. Wanje? Ogira owulira eddoboozi. Wanje? Yogera ku ddoboozi. Anti ebyo tebabyogerera kumpi Gunawolovu guvuddeko gutami.